Sanibonani bathandekayo. Ngithanda ukubana sidumise inkosi ngomusa omkhulu esenzele wona ukubana sizwe ilizwi layo namhlanje. Siza kufunda eBhayibhelini elingcwele encwadini kaExodus isahluko sesithathu siqalisele kuvesi lakuqala sisiya kulesikhombisa. Ithi incwadi yenkosi, uMosi wayelusa izimvu zikaJethro umkhwe wakhe, umpristi waseMidiyani, waqhuba izimvu wava phambili kwehlane, wafika entabeni kaThixo iHoreb. Kwabonakala kuye ingilosi kaJehova elangabini lomlilo phakathi kwesihlahla. Wabuka, bheka isihlahla sivutha umlilo, kepha isihlahla singapheli. 3. Wathi uMosi, ake ngiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishi ngani. uJehova sembonile ukuthi uphambukile ukuya kubuka. uThixo wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mosi, Mosi. Wathi, ngilapha. 5. Wathi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. 6. Wathi, nginguThixo kayihlo, uThixo ka-Abrahama, uThixo ka-Isaka, uThixo kaJakobe. uMosi wamboza ubuso bakhe ngokuba wesaba ukubheka uThixo. 7. Wathi uJehova, ngibonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhite, ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yezinduna zabo ngenxa yezinduna zabo zokabamela, ngiyazazi izinsizi zabo. uNkulunkulu kabusise ukufunda kwelizwi lakhe. Masikhuleke, masikhothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, siyakubonga, siyakudumisa ngoba ufanele ukukhonzwa, ngoba unguNkulunkulu. Ufanele ukudunyiswa ngoba imikhulu imisebenzi oyenzileyo kwasendalweni, njalo ufanele ukwethenjwa ngoba uthembekile ukugcwalisa izethembiso zakho. Sinikela leli lizwi esandleni sakho, lenze lifumane indawo ezingqondweni zethu, silizwisise siliqedisise. Lifumane indawo ezinhlizweni zethu, lisithobe, lisenze silamukele, silithande, bese siphila ngalo. Alubana siyakulifunda leli lizwi njalo siqhubekela phambili, vula izindlebe zethu, ukhulume kanye sikuzwe kabili ngenxa yenkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Isihloko esiyakufunda ngaso ngesikhathi esifishane esinaso sithi isimanga sehlathi elivuthayo. Isimanga sehlathi elivuthayo. Kukhona ingoma eculwa ngomunye umculi engithanda kakhulu. Ungalandela nami mlaleli sicule ndawonye lingoma. Ithi, ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo, wabaqondise ezulwini, benesibindi engozini. Uphinkosi lowo moya, oPawulo uAbrahama, owathambisa uPawule, uJobe wabekezela. Nkosi khumbula endulo, phinduthele umsa wakho, asizibhekise kuwe, thela
umoya wakho ngcwele. Leli culo ngiyalithanda ngoba lichaza kahle le indaba esifunda ngayo namhlanje. Inkambo yehlathi elishayo. Sifunda ngoMosi, inceku kaNkulunkulu. Utholakala emafusini aseMidiyani eluse izimvu zikayisezala uJethro. Ma eziqhuba izimvu duze kwentaba iHoreb. Ubona isimangaliso kalokhu besifunda elizwini lenkosi. Ubona isihlahla siphakathi kwelangabi lomlilo, uyavutha umlilo, kepha isihlahla asishi. uMosi abesesithi yeka ngisondele ngibone lesi simangaliso kubana kungani isihlahla singashina. Uthi ma esondela esamangele uzwa ilizwi limemeza ngegama lakhe lokuzalwa, Moses, Moses. Uba nesimanga sesibili uMosi sokubana ngibona isihlahla siphakathi kwelangabi lomlilo kepha kasishi. Usehlangana njalo lesimanga sesibili esokuzwa umuntu ememeza phakathi kwelangabi lomlilo. Isimanga lesesibili sikuthi umlilo uyashisa, kepha kubonakala kulomuntu phakathi kwaleli langabi akahlabi mkhosi ukubana ngilamleleni bantu ngiyasha, kodwa umemeza uMosi ekhululekile nje engagqize qhakala kwangani nje ngumuntu osendlini yakhe kumbe ose-ofisini yakhe la asebenzela khona. Uthi ma elokhu esamangele uMosi abesetshelwa indaba zakhe, kuthiwa khumula izicathulo enyaweni zakho ngoba umhlabathi omi kuwo ungcwele. Wenza njengoba eyaliwe uMosi, uyakhumula izicathulo zakhe ngokukhawuleza wemboza ubuso ngoba uyananzelela ukubana lo okhuluma nami akuyena muntu kodwa nguNkulunkulu wamazulu owadala izulu nomhlaba. Uthi ma sekunjalo abesemtshela elokhu ephakathi kwelangabi lomlilo kazange aphume, uthi nginguNkulunkulu kayihlo, nginguNkulunkulu kaAbraham, nginguNkulunkulu kaIsaka, nginguNkulunkulu kaJakhobe. Ngibonile ukuhlupheka kwabantu bami eGibhite ngenxa yezinduna zabo, ngizwile ukukhala kwabo, ngiyazazi izinsizi zabo. Now lapha engithanda ukubana sikunanzelele ukuthi uNkulunkulu ubona ukuhlupheka kwabantwana bakaIsrayeli eGibhite, ulungisa indlela yokubana abahlenge, yokubana abakhuphule ekuhluphekeni okukhulu. Ufuna ukusebenzisa inceku yakhe uMosi, kodwa ke uMosi usesenezinkinga ezithile okusamele zilungisiswe. Khumbula mfundi weBhayibhili, khumbula mlaleli, alubana uMosi esuka eGibhite siza lapha eMidiyani akasukanga ngobuhle. Usuke ebulele umGibhite wamgqibela echebechebeni. Uza lapha nje ebalekela icala. Manje ke mayehlangana noNkulunkulu ehlane, uNkulunkulu umbuyisela khona ngale lapha enza khona leli cala. Enthanda ukubana sikunanzelele lapha singakayi kude, incwadi kaJakhobe isitshela lokhu. uJakhobe isahluko sakuqala indinyana ngeyesibili neyesithathu, ilizwi lithi, bazalwane bami, anisho ukuthi kukujabula okukhulu nxa nehlelwe ukulingwa ngokulingwa. Nazi ukuthi ngokulingwa kokukholwa kwenu
kuyakuvela ukubekezela. 4, kepha ukubekezela akube nomsebenzi wakho opheleleyo, nize niphelele, nifezeke, ningasweli lutho. Isifundo esisitholayo ngenkambo yehlathi elivuthayo uchaza kahle uJakobe. Uthi bazalwane, ma izilingo zisehlela kini anibokuthi kuyinjabulo enkulu, ngoba ngalezi izilingo niyaqiniswa, niyalungisiswa, niphiwe ukubekezela, niphelele, ningasweli lutho. Inkambo yehlathi elishayo. Kuyini okwenzakalayo ngenkambo yehlathi elishayo na? Umlilo lo esiubona lamhlanje, esifunda ngawo lamhlanje, uyisihlalo sikaNkulunkulu. Isihlalo sikaNkulunkulu siphakathi kwamalangabi omlilo. Alubana uMosi ehamba ehlane, engaboni muntu, engacabangela ukuthi kunomuntu ombhekileyo, uzwa esebizwa elangabini lomlilo. Ngithanda ukubana ngisho ngithi mina, lo umlilo awusisi isihlahla, kawusiqedi isihlahla. Lo umlilo uyisibonakaliso sokungcweliswa komuntu, uyisibonakaliso senkambo yokuhlupheka, uyisibonakaliso uJakobe akhuluma ngaso ukuthi mayizilingo zisiza kini libokuthi yintokozo. Zwanini nditshele bathandekayo, baningi abantu abakholwa kuJehova abahluphekileyo njengoJobe, abahluphekileyo njengabangcwele basemandulo, abalezinkambo ezishiyeneyo. Uyahamba enkonzweni, uyakhuleka, uyabuyisela kweshumi neminikelo, uyenza konke uNkulunkulu akuyale khona, kepha udlula phakathi kwemililo yezinhlupho. Uyagula, uyagulelwa, uyafelwa, unenswelo. Kulezi nhlupho ezishiyeneyo ohlangana lazo, lokhu kuyimililo yezinhlupho ohlangana lazo empilweni yakho yokukholwa. Kepha ngithanda ukubana sinanzelele lokhu, ukubana nxa singena phakathi kwemililo yezinhlupho, le inkambo uJakobe athi yena ayihlosanga kusishisa sibe umlotha, ayihlosanga kusiqeda le imililo, kepha ihlose ukubana ishise amaqhwala esono, ishise isimilo esibi kithina, kuphele amanga. Imililo le iyakushisa amanga, imililo le iyakushisa ukuhleba, imililo le iyakushisa ukungathembeki, ilethe ukuthembeka, iyakushisa ukungazithibi, ilethe ukuzithiba, iyakushisa konke okubi okumelana lentando kaNkulunkulu. Lapho uPaul ekhuluma kwabaseGalatia 5 verse 22 lo 23 ukubana nansi isithelo sikaMoya engcwele siluthando, ukubekezela, ubumnene, ukuzithiba, ukwethembeka. Akula mthetho omelana lokunjalo. Umoya oyingcwele nxa esebenza ezimpilweni zethu usebenza njengomlilo ovuthayo. Lo umlilo obonwa uMosi uvutha isihlahla siphakathi kwawo, kepha singashi. Wena mhlobo wami unjengaleso sihlahla, umlilo kaMoya oyingcwele nxa esiza kuwe uzoshisa isimilo esibi kuwe, akushiye uhlanzekile. Abasebenza emamayini nxa sebelimayinile igolide liyabe lihlangene nengcekeza yonke, kepha ke bayalifaka ezimbizeni la lincibilikiswa khona, lishiswe lincibilike, bese lisehlukaniswa ke nengcekeza. Ngemva kokushiswa okuthile, ingcekeza iye ohlangothini lwayo, igolide bese lisiya ohlangothini lwalo, igolide selicengekile, selilihle. Wena mhlobo wami lamhlanje
uligugu kuNkulunkulu, uligugu okwedlula igolide, uligugu okwedlula idiamond. Ma uNkulunkulu ekufaka phakathi kwembiza yemililo uhlukumezeka, jabula uthokoze ngoba uNkulunkulu wakha isimilo lesiyana athi khona kuGenesis 1 verse 26 asenze abantu ngomfanekiso wethu basenzeni basifuze ma bengasifuza bebe sebebusa phezulu kwendalo yonke. Sona leso similo salahleka nxa okhokho bethu Adam noEva bawela esonweni. uNkulunkulu ulapha ukubana asihlambulule ngemililo yezinhlupho ukuze sihlambuluke sifanane laye, kubuyiselwe kithina isimilo esafakwa oluntwini kwasekuqaleni ma wayedala uAdam noEva. Sithanda ukubana simbonge uNkulunkulu ngalokho. Sesinanzelela ke futhi ukuthi uMosi uphinda amangale ukuthi igama lakhe liyaziwa emlilweni, indaba yakhe ixoxelwa phakathi kwedale lomlilo. Ngithanda ukubana ngikuqinise mlaleli ngisithi izinhlupho odlula phakathi kwazo ziyaziwa kudale lasezulwini, edale likaNkulunkulu elixoxelwa osihlalo sakhe siphakathi kwelangabi lomlilo. Indaba zakho ziyaziwa, ezimbi lezinhle, izinsizi zakho ziyaziwa, ukuhlupheka kwakho kuyaziwa, ukufelwa kwakho, ukugula lokugulelwa kwakho, izinswelo zakho ziyaziwa. Ungacabangi ubana ukushila uNkulunkulu ma usehlelwa yikuhlupheka, unawe phakathi kwalokhu kuhlupheka. Abesesithi nginguNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu waboyihlo, nginguNkulunkulu kaAbraham, kaIsaka, kaJakobe. Azi nemvelaphi yakho uNkulunkulu, uyabazi okhokho bakho ngoba unguNkulunkulu ofanayo othe kuExodus 20 verse 8-5 nginguNkulunkulu onomona ngehlisela izono zaboyise kubantwana besizukulwane sesithathu nabesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Ngakho-ke uma unezinhlupho ongena phakathi kwazo ngenxa mhlawumbe yegazi labokhokho benu, uNkulunkulu nguye othe izono zabokhokho bakho ngizehlisela phezu kwakho. Ngenxa yokuthi ungihlamukile, uNkulunkulu uyayazi imvelaphi yakho, uyakwazi ukuthi benzeni okhokho bakho, izono zabo uzibiza phezu kwakho ma umdela. Kepha abesesithi kuverse 6 kaExodus 20 verse 6 uthi yena, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Mlaleli othandekayo, ngithanda ukubana uthole isiqiniselo sokubana lapho uNkulunkulu ekhuluma la amazwi uthembekile. Lanxa sithole ilifa lezono zabokhokho bethu, sahlupheka ngenxa yezono zabokhokho bethu, kepha nxa sibuyela kuye uJehova uyakusithethelela izono zethu, asithethelele, asehlukanise lezigwebo okwakade kumele agwebe ngazo okhokho bethu. Yiyo le indaba ayiveza kuMoses. Now kukhona indaba ecishe ifane nale indaba esithola kuDaniel isahluko sesithathu. Isahluko sonke lesiyana sithola uNebukadneza ebumba isithombe segolide umzimba wonke, abese siyasifaka efusini, abize izizwe zonke ukubana kaziguqe zikhonze isithombe. Kepha ma esenza kanjalo ubiza ke abaculi namachacho emhlobo yonke, uthi angakhala lamachacho wonke umuntu awe ngobuso akhonze isithombe sami. Ma esekwenzile lokho, uShadrach noMeshach noAbednego basala bemi betempo. Umbiko uyeza kuNebukadneza uthi akukhona abafana bamaHebheru bayala ukukhonza isithombe nkosi. Abesebabiza, abesebabuza umbuzo. Uthi kubo kuDaniel 3 verse 15. Umbuzo awubuza kubo uthi kalokhu uma nilungile ngesikhathi nizwa ngaso ukukhala kwethilongo nengcola nogubhu nenkohlisa nomnqangi nemichingo nezinhlobo zakho zokuvuma,
niwe phansi nidumise isithombe engisenzileyo kuhle. Kanti uma anidumisi sona nophonswa ngaleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo, muphi uThixo onganisindisa esandleni sami na? Umbuzo obuzwa nguNebukadneza ubuza uShadraka noMeshaki noAbednego uthi muphi uNkulunkulu onganisindisa esandleni sami na? uShadraka noMeshaki noAbednego bathi kuyo inkosi uNebukadneza, asidingi thina ukuphendula kuwe ngale indaba. Bathi noma ukhona uNkulunkulu oyakusisindisa usezulwini, kepha noma engazukusindisa yazi ukubana asizukwenza kanjani, asizukukukhonza. uNebukadneza wanyukumala wayaleza ukubana mababoshwe baphoswe esithandweni somlilo. Ngesikhashana amabutho bababopha babaphosela esithandweni somlilo. iBhayibhili lithi kuvesi ngu-22, ngakho ngokuba isiyalezo senkosi sibe nemfutho futhi isithando sasibaselwe kakhulu, ilangabi lomlilo labulala lamadoda athabatha uShadraka noMeshaki noAbednego. uShadraka noAbednego baphonselwa emlilweni, kodwa amadoda ababophayo asala ephandle. Esele ephandle kwelangabi lomlilo hasha aphela. uShadraka noMeshaki noAbednego abaphoselwe phakathi. Lalela uzwe ukuthi akwenzakalani. Athi lamadoda omathathu uShadraka noMeshaki noAbednego ashona eboshiwe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Lapho uNebukadneza inkosi wamangala, wesuka masinyane wakhuluma wathi kuyo imphakathi yakhe, asiphonsanga yini amadoda amathathu aboshiweyo phakathi komlilo? Baphendula bathi kuyo inkosi, uqinisile Nkosi. Wathi verse 25, waphendula wathi, bheka ngiyabona amadoda amane akhululekileyo ahamba phakathi komlilo, futhi akukho ukonakala kuwona. Futhi isimo seyinye siyafana nendodana yoThixo. uNebukadneza ubuze umbuzo, uthe yena ubani uThixo oyakunikhulula esandleni sami na? Ma esebaphosele esithandweni somlilo, umbuzo awubuzileyo akatshelwa impendulo. Ubona impendulo ngawakhe amehlo. Ubona uShadraka noMeshaki noAbednego abaphoselwe emlilweni beboshiwe izandla nezinyawo. Abesebona owesine angamaziyo, abesesithi ufana lendodana kaNkulunkulu. Wayibonephi indodana kaNkulunkulu? Wayazelaphi indodana kaNkulunkulu? Uzwile uShadraka noMeshaki noAbednego bethi uza kusikhulula uNkulunkulu, kepha noma engazukusikhulula kuzokwazakala ukubana sizanga sikhonze isithombe sakho. uNebukadneza ubhekile ufuna ukubona uNkulunkulu oyakubakhulula, nembala uyambona engatshelwanga muntu. Abesesithi lo nguNkulunkulu kaShadraka noMeshaki noAbednego. Uvesi ngu-30 abesesithi lapho inkosi yabenza babe bakhulu uShadraka noMeshaki noAbednego ezweni laseBhabhiloni. Thanda ukuthi mhlobo wami, inkambo yehlathi elishayo. Nawe unenkambo yakho efana nekaMose. Nawe unenkambo yakho efana nekaShadraka noMeshaki noAbednego. Kukhona imililo emele wena, inkambo yokungena phakathi kwezinhlupho. uNkulunkulu nxa efundisa abantu abakhe bakhulisa ubafaka esikolo sezinhlupheko. Lezi zinhlupheko ziwumlilo olungiselela umuntu ukubana abe lesimilo esihle. uMose kazange angene kulesiya sithando, kepha wasibona isithando somlilo uNkulunkulu ephakathi. uShadraka noMeshaki noAbednego abasibonanga kuphela isithando somlilo kwakungesomuntu, kepha bangena phakathi. Sebengenile phakathi abashanga bona, okwashayo ngamaketane ayebabophe izandla nezinawo. Mhlobo wami, ngithanda ukuthi ngisho kuwe ngithi mina izithando zomlilo esingena phakathi kwazo bazalwane
zihlobo ezithandekayo, azihlosanga kushisa thina, zihlose ukushisa amaketane abophe izandla lezinyawo, amaketane esono, amaketane okuhleba amango, kungathembe kungazithibi, ukuze sisale silesimilo sikaNkulunkulu esamkelekayo ezulwini. Ukhona phakathi kwethu othi ngiyafisa ukubana ngimamkele uNkulunkulu. Nxa ukhona phakamisa isandla sakho sikhuleke. Babolungileyo, ngaleli thuba ngibonga leli thuba osiphelona lokufunda ilizwi lakho ngomlilo kamoya oyingcwele. Sicela usishise, usihlambulule, usenze sifanane lawe, samkele kwebukhosini ngegama lika Jesu ngiyakhuleka. Amen.